Stvari koje smo svi radili, ali ne želimo priznati. Ako ne spustiš prst više od 5 puta, onda lažeš. Spusti prst ako si nekada pravio koncert pod tušem. Spusti prst ako si se nasmijao čak iako nisi razumio vic. Spusti prst ako si ikad prekrio kameru od kompjutera jer si mislio da te netko gleda. Spusti prst ako si se ikad smijao kao lud zajedno sa prvom osobom koja se nalazi kad stisneš share zatim more. Spusti prst ako si se nekad pretvarao da spavaš kad ti netko od roditelja uđe u sobu. Spusti prst ako si se bojao biti sam kod kuće. Spusti prst ako si nekada prešutio lošu ocjenu roditeljima. Spusti prst ako si polako zatvarao vrata od frižidera da vidiš kad će se svjetlo ugasiti. Spusti prst ako si se pretvarao da si bolestan